Hai Farisa. Kita sekarang ada di Summarecon Bekasi. Ada mainan ATP teman-teman. Ada mainan ATP nih. Mau kemana? ATP. ATP sama siapa? Mau balik, halo Mbak Alexa, halo dong. Udah nggak usah Mas, biarin.
darling. Lulu, skip to my Lou. Lulu, skip to my Lou. Lulu, skip to my Lou. Skip to my Lou, my darling. Found my partner, love is true. Found my partner, love is true. Found my partner, love is true. Skip to my Lou, my darling. Lulu, skip to my Lou. Lulu, skip to my Lou. Lulu, skip to my Lou. Skip to my Lou, my darling. Kok nggak bisa nanjak? Nyangkut teman-teman. Iya, nyangkut. Valesa senyum dong. Ayah kapok teman-teman, nggak mau lewat kobakan. Kapok ya nggak mau lewat kobakan ya. Kapok nggak mau lewat kobakan. Parisa, hei, senyumnya mana senyumnya? Tuh diikutin teman-teman. Jadi di belakangnya itu ada pengawasnya yang ngikutin gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah kayak tadi, itu pengawasnya langsung siap siaga gitu, nemenin apa buat nolongin. Ngebut say, ngebut. Ya, Parisa lewat kobakan. Parisa lihat mama. Senyumnya mana senyumnya? Valesa, ke depan pasangin itu. Parisa, kita cobain satu lagi ya. Suka nggak? Oke. Naik ATV yang satu lagi. Wah, tinggal
bye-bye. Farisa, yuk, let's go kita. Yuk, udah yuk. Farisanya udah lemes. Yuk, udah yuk. Yuk, let's go. Kita makan dulu, lalu lihat Awas misi balasan tak kena kaki. Nanti aja dicopotnya di sana, Kak. Let's go. Bye bye. Dibantuin sama Mbak Alesa. Ada butterfly tuh, Dek. Lihat nggak tadi? Benerin dulu tuh jilbabnya, ada rambutnya keluar-keluar tuh. Makasih ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.